Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U tshimbila ḓuvha na ḓuvha zwi nga fhungudza khombo dza mutakalo dzi vhangwaho nga u dzula tshifhinga tshilapfhu. Vhasedzulusi vho wana uri u engedza maga nga ḓuvha u swika kha maga a zwigidi zwa 10 zwi fhungudza khombo dza u lovha na vhulwadze ha mbilu. Tsedzuluso yo gandiswaho kha British Journal of Sports Medicine yo shumisa data u bva kha vhathu vha fhiraho zwigidi zwa 72. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Sydney kha ḽa Australia. Tshanduko ya kilima i khou ṱuṱuwedza mililo ya ḓaka u mona na ḽifhasi. Vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Southern California vha khou bveledza modele muswa wa u bvumba nḓila ya mililo ya ḓaka na vhuhali hayo. Bammbiri ya tsedzuluso, Generative Algorithms for Wildfire Progression Reconstruction from Multimodal Satellite Active Fire Measurements and Terrain Heights, yo anḓadzwa kha dzhenala ya Remote Sensing. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.